افجاره یکی الباجار قامشلو آلن کسکو سور و زر با آزادی لبادبن و خواه لوینه ریبرین کردان دپیچن. حالا کردستان و یا خسریا دموکراتیک لکیلکا هف تینه هجاندن. بازار قامشلو دنا وارنگان ده خملیه. هجای گوتنه یه گو کرد لروجاوای کردستانه جبو گوتنه که یان سمبوله که دهاتن گرتن و دناوا اشکنجهان را دربازدبون. و الازمان وی پرچه کردستان جبلی آلا سوری و یا پارتیا باس تا آل دن ندهاتن دیتن. و کرد به حسرتا گو روژه که به آزادی آلا خواه لازمان ولات خواه لبابکن و بهجینن. یعنی جاله گو يعني هر دو پرچه کردستان بونه یک خوش بوا يعني هم تخوازن اینجا پر هر چهار پرچه کردستان بونه یک و خوش به عالم بهتر تیم فروتن و يعني ملت قال لك بيف خوش فيت شتيفا يعني سوتي هر دو سروك دالقان دي فيت شتيفا يعني قال لك باشه يعني هر دو عالماني بارتي ببنا یک باشه تناسكر عم قال لك كيف خوش فيت شتيفا يعني قال لك نه عندك قال لك يعني عيدامه نكز نقاري نبي ولا في على مدينه يا بدينا خوش يعني نتنی آل لبازار قامشلو تین فروتن. هر وها وینه سروکی هرما کردستان مسعود بارزانی و یه ریبری پکیکه عبدالله اوجلان و مام جلال جی تین فروتن. اف دیمن لکولانا تین دیتن شادی و بختواریه دخن دل حوالاتیا. لگوتن آوان یا یکم و یا داوی یکتیه. قلتي ام سرفرازن بذا آلا وذا هرسي سروكي قو ام دينين سر عربي خوا وسر دفيد كاني خوا وسر دفيد محلاتا وسر جعدي خوا وقلتي ام كيف خوش ام سرفرازن وازادي ام قلتي ازادي كا بر بلند هاي الجماعة وهستيما قلتي بلندا ام كيف خوش بذا آلا ختان ذا آلا دبينين يعني عف عمري مي هكا ما تشيلو بيصالي هكا ما بينجي صال كريا ام دبنا حجده حفده صالي ام كيف خوشن قو تمامي ملط بيبي بآلكي او آل ام تمام جد بنوي آلي دا كاركي بقن كاركي بيروز كاركي باقش ومتخازن ملطي كل تبدأ بن آلكي دبي ندبر دا آلا وبيس آلا دبي ومن سها سروكا كده او سروك ما بوجهن هرچند آل اوینین ریبران لکولانایه لهینا آلا رژیما سوری لازمان قامشلو تدیتن و لباکرن و لهنجیان وینین بشار اسد جی دالقان دیه. لیلگوری هن کسان اف یک نابا پرسکریک هگر ده چارچوفیا رزگرتنی دبه. يعني ثورة نبس إنه النظام كي قشيت بقهر ثورية أفكار تشاوت أفكاري غير خوابينة بأسلوب كي إيجابي أنا الشرق الأوسط أمقلك بحاجته وقت بيعمل ريفوليوشن أو ثوراك اجتماعي تشيكن تشتي كبنارة أم بافيجن عاداتي ما إيه كبنارة تعدارين متك أم بافيجن بينما قال يعني رمزة مية رمزة حر إنسانية وقت بيجي رمزة سورية رمزة طائفة كيش سورية يعني وقتايك نكاربة كارب راجع دي بيج بباز موجود واحترامها من ضمن باجاري مذهب تشتكي فرباش يعني وتشكي ايجابي يعني وقتا ازببينم انه آلا سوري القامش لدي باشا قامشلو السورية وبنفس الوقت وقت ازببينم انه از آلا كرديش تقامش لدي يا آلا كرديس كارب من الشامي هلدم يا لا تقيه هلدم افجي تشكي فرباشة بری شورش لسوری و لروجاوای کردستان دست پی بکه د ناوا فروشگاه ده به تنی وینین سروک سوری بشار اسد دهات دیتن. لی اوی گهاتی گوهرتن و نما اوینه نه د مال کردا ده و نه د فروشگاه هیوان ده تیدیتن. كده بري واتشن صالح دي ما افتش تقولوا ما ندتن ايرو ام تينا شعراي كردي ام دميزين على ما آلا رنجيولو الشارع ياس سورتي سروك مسعود الشارع ياس مام جلال سروك ابو قال لك يعملوا كيف خش نقولوا ام بيت حسن انه ام زمانه خد اشتغل ام اهلي خد بيني ام ناس خد بيني تشتكي قال لك يقولوا باشا ولو ام بيولو دل خش بن قال لك ام بيولو معنوياتي ما جي بي بلند بن املو فات اشتاد بيني يوم ديني شارع قام شلو حمو آلا رنجي او سورتي سروك وكسكسور وزربل ابو منطقه ده قال لك يقولوا تشكي قال لك باشا برای نو من کاریبو برای من کاریبم تشکی یعنی کردی ام ببینن او کس کسور و زرم بهدوره ببینن ایرو ببینه سوق خاملان یب کس کسور و زر وقتی کم فعال ببینن کانو کردستان کمال عادی وجودا کردستان کما هیا
إلى عم نارين مستقبلين بكيف خوش وعم علمي ما كردي الشعب بلدبوينا كأنه كردستان مع آزاد كريا يعني بقلت كيف خوش بي وضعية هاي يقول هام تيدا تشتین دوه قدخه بون لوی ولاتی ایروش سربست و آزادن. ولاتی وان دستکفتیان دسپیرن یه پجه و پیشمرگا و خوینا شهیدان. إيرو أم سربزن بخوينا ذا شهيدي قد عرديدة ددن آن هاكي و أم قل كيف خشن قويفك ويفجي وبيشمرقا دبي منطقة دانا وم سرفرازن بوان هاكي افکسکو سور و زر ایرو تدانیم خوینا پشمرگا و یا بگا و یا بجا تدانیم. هرچند هینا روشا سیاسی لروج آوای کردستان نزلاله و پارتیین کرد هینا دناوا ناکوکیان دنه و رژیم به تمامی جهریم کردا پاش و نکشیایه لی ولاتی دهستی خوده با آزادی جیان دکن.